This is hard evidence. Hard evidence. Evidence għaxordna Beppe. Dik li Orna Beppe. Le, all right. Nista' nitlobkom issibuli fir-rapport ta' inkjesta kelma b'kelma u tgħiduli fejn hemm miktub illi Beppe Fenakadami stop the investigation jew indaħal. Le, tista' tikkwota lil biċċa fejn hemm miktub li Beppe Fenakadami. Tiġa wieġbek il-Ministru Bonnici mhux mod ċar ta' naħseb mod illi kulħadd qed jifhem li fim. Kwota ħielik, Ministru, fejn Beppe Fenakadami jgħidlek li indaħal. Mela, Fejn indaħal. Mhux problema. Mela, bħala stat ta' fatt. Investigazzjoni serja. Qed tirrepeti li sa saffarijiet, Ministru. Permettili, Jiena tlabtek. Sur Frendo. Sur Frendo, permettili. Ministru, jiena tlabtek. Ara Mario. Ikkwotali kelma b'kelma fejn hemm miktub illi Beppe Fenakadami indaħal biex titwaqqaf l-investigazzjoni. Mela ikkwota ħieli. Mario. Għandek inti rapport? Mario. Għandek rapport? Rapport tajtu sew. Għandek rapport. Ma dibżonnu għandna kopja hawnhekk. Qabel. Kwota ħieli, Ministru. Mario, tibqax tagħmel ix-xenati. Kwota ħieli, Ministru. Qabel. Ħudu Ġermanja da mhux problema. Kwota ħieli, Ministru. Le, mintom xedin tgħidu ċar. Qabel. Għandna hawnhekk il-bord għandna. Mario. Ministru, kwotali. Mela, Mario. kwotawli fejn Beppe Fenakadami indaħal. Fejn hemm miktub li Beppe Fenakadami indaħal. Mario. ċarissima. Fġieħ kemm hemm. U biss mhux. Din hija xi ħaġa serjissima.